Ka Office u District Medical and Health Officer Jawai West Giant Hills da ka jinga trelang bak Office u Deputy Commissioner Meghalaya AIDS Control Society Shillong bat kiwe kitna tre kam sorkar ha ka artarik nailar kila sedang ya ka Integrated Health Camp ha West Giant Hills District ban ai ka jing sumar ka bajanai hapo arbanai syabaro kinong shnong ka district bat ban penlong ya ki khatnyo tali ki static camp bat outreach service ban kenjo syaka shispa sanpo hadu arspa tali ki shnong hapo ka district hapo kini ki arbanai ki nong yo mentoy kin yo ya ki jing syakri ki babunjan ki bakuntup ya ka jing pe bnia ya ka kot ka khya ka jing test bat jing sumar ya ka jing pang tuberculosis TB HIV ka jing test ya ka jing pang hepatitis B bat C ringkat ka jing penrung kerteng hapo ka MHIS bat kumjuk ru ka jing lejengok syaman ki tliwi hagani ka si uba elipon president ka senjok ki wahe shnong ri jantia ulalong kum ukong san ha ka jing don lang u wahe shnong lat that labo ba e shulai bat kiwe kinong tre ka tanat ka kot ka khya uba elipon ha ka jing kren ulaong ka kot ka khya ka long ka bakong san bhana ka benta we po we ubriu ula ai ka jing ro e ka jing persyang jong kinong tre ka tanat ka kot ka khya bar ula penslur ki pat ba ban ye shim benta shitram bat ban shim ka bu ya kilat jing sumar balawan ra ha ka jing khang jong ki da ka tanat ka kot ka khya ka Dr. B. D. Cruz Project Director MACS ha ka jing kren lam kman kala ya thu ya ka jing thmu jong kani ka campaign bat kerpang ru na ka benta ki shnong ki badon syaki thain nong kendong kala kedau ru baka HIV kandai ka thong ka bakong san ha kani ka jing alam bat kala penpau ya ka jing don kam ban penbun ya ka jing pesuthu pat ba bat ki lat jing ada ha kani ka sin layo ka jing kren na ka kong arpasa District Social Welfare Officer bat ya ka jing alang la penyai da Dr. M Singkon District Surveillance Officer Jawai bat Dr. S Suja DNI NVH CP health camp ilan kami ka agubun bahagi chong kita jo penmani free check up ikam kiwa penmani hi hadi chong pundong dia ni yo check di matran sorga lembaga health partner tha dia yo ta yo ni jinira yo ni check kia bun bahagi ini ke TV adalah bentuk pol hilang lokok boleh berhenti lebih boleh serap menetip polisi dan entuleng entuleng rayoi kami orang itu mengikuti kosmos internet ini itu jadi nama fashion ungapi dia sampai pulang mereka lagi luar biasa lagi ini kerana health department di bawah district administration Kerbang wa Meghalaya AIDS Control Society Meghalaya TV Control Society bat ini di department UM Haga Setri Young Health Myori ya Metro Chanchokia dan Mohawk Yule situ lagi tes nak tahu dari tes yang di TBM sukar, ini sukar, MCD kementerian yang di, lagi tes bukan, UMK, kadang di polisi, kejar kartu dengan upaya bukan moh, harga jumlah nanti, buat TV harga caca kia, lagi harga dikejar lagi. Statement harus sudah di polisi bukan nak tentang wanrai yang kecil kia. Kini tahu mana kami polisi kawan ini kami kelihatan polisi kawan cedai kawan dan form yang kawan kita kau yang kawan komiti yang kawan pak yang kawan kerajaan dan health department Muslim ajar kawi. Keikan polisi kawan mulai kau ciki cendong yang lain. Bonsin lagi dari atau polisi kerajaan ngajajan lada lain lada hoknar mentu lada direct video of series bincang akan orang yang kita cengar memang yang polisi kejimun mentu yang ini kejut QM hakimat kepala lagi lada kana cuai wah i mesti berkomitmen dalam
belong to West Gentia. You can be integrated health campaign. The 100 bersedang ketika launch semua buaya mengenai Presiden Jomka Singapura dari Kasega working to National dan Academy by its campaign in Doha ketika Shan dan Rampasno bagi baru international. The ketika integrated health campaign membagai teknik integrated kepada ketika slot dalam benang ketika integrated health campaign daga Megali Global Society nongka fund menghina po Megali Global Society ketika training bagi health program angin West Gentia kepada po ketika jadi District Medical and Health Officer jaga West Gentia. Development program bahwa keluarga DMHO office program peer-to-peer TV program, viral hepatitis, NCD program, non-communicable disease, kita keluarga BP, bagai hypertension, blood sugar, kita bawa ke NCD, kita bawa ke program yang jaya. Ditujukan New York dengan jaya pada district administration. Hati kita mengenal aktiviti MHIS enrollment pada tujuan biasa dan awal. Kini kita mengenal launch dan operasi pembalas lakukan dengan ada start dalam dalam apa start operasi dalam apa ini untuk pendidikan. Jadi kini kita mengenal nagawin strong. Tinggi dah target di District West Gentia bagi peluang bagi ajak kau bagi kadang-kadang juga bagi long sini ikut static mohakaba static middle ketika cakap dengan location kibri kinwancin kibri kinwancin kedua kecil semua di Jepang. Bagi dan sesuai dengan kami untuk extended outreach datang kepada ini kita train health department yang let share national but let I semua national. Dia kata untuk kami yang kita train buat kita national. Dia hanya kita start kembali dalam kemudian kita screening, test, blood test, dan judging TB, HIV, syphilis, blood sugar, kita berdaki test bagi lawan kita cakap di start. Dengan air ada semua. Di second ini extended outreach kita cuci test ini. Kita beri link pada lagi kalau positif case dan link pada lagi bagi launch kita cakap aja semua. Ada extended outreach ini macam semua mereka akan kita startkan. Jadi kita startkan kita medical officer, kita pet kita orang. Kita have extended outreach kita nanti field staff juga kita bagi test. Kan, memang sektor yang berubah yang terkait pun ada beneficiary seperti kita yang cara. Harus nak West Gentia Hills yang ada MD office of the district hub. So harus nak yang ini ada dalam MD ini terdapat banyak department ini untuk district hub for women empowerment. There may be a district hub women empowerment. All have this scheme with women empowerment. These schemes and services. So here have women empowerment. All the schemes in the top of social welfare they integrated. They have generally many schemes with regard to women and children are overlapping. It's overlapping whether they've got your health, you've got your NRLM, you've got your social welfare, then it can be department. So have that district hub bercanggih untuk identifikasi for any schemes and services yang dilakukan bagi kenapa in one place diberundak untuk identifikasi. Let's say we can
yang lang yang itu chnong lepo yang ke juai sunjuk lang bang chnong juai pat kam ju ilang waro kam di stop yang ke health pat kam ju yang ke mak sini pot negasi kam ada wai negasi ya ke di integrated health camp da a yang di pot Tao chân